Nevreme sa jakom kišom i grmljavinom ne prestaje nad Kostolcem i okolinom već više od 10 sati. Bujica vode koja se sliva sa okolnih brda ugrozila je rad termoelektrane Kostolac A, tako da je blok A2 od jutros van pogona. Voda posebno ugrožava kop Drmno, na kome je od 23. jula nakon nevremena pod vodom zapadni deo ugljenog sistema. Na tom kopu borba se vodi sa bujicama koje nose delove etaža ugrožavajući rudarsku mehanizaciju. Zbog problema izazvanih ogromnim količinama vode u delu grada Požarevca, Kostolca, iz sela Ćirikovac, Klenovika, Stari Kostolac, Drmna, Kličevca i Rečice proglašena je vanredna situacija. Štab za vanredne situacije je u stalnom zasedanju, a posledice nevremena su najveće na periferiji Požarevca. Sinoćnje nevreme nanelo je velike štete u nekoliko gornjomilanovačkih sela, a zbog obilnih padavina reka Despotovica se opet izlila u naselju Mlakovac. Sinoć oko pola 11 potopila je sav namještaj. Znači frižideri, šporeti, kauči, regali, sve od namještaja i mašine, znači kupatilo, vraćalo je kroz kanalizaciju i vraćalo. Mi više nemamo, ovo je treća poplava, kuće počinju da se urušavaju, trotoari da pucaju, katastrofa, stvarno mi je užasno. Olujno nevreme, praćeno jakom kišom, grmljavinom i gradom veličine lešnika, zahvatilo je danas Novi Pazar i okolinu. Nevreme je počelo oko 2:30 i trajalo je 10 minuta. Posle noćašnje oluje, opština Topola je proglasila vanrednu situaciju. Štete su ogromne na komunalnoj infrastrukturi. Svi lokalni i atarski putevi su oštećeni, naročito u gornjoseničkom kraju. Olujni vetar odneo je crep sa kuće.